premuso ato abusuafo wei eye Kasiebo is tasty angaza ade we yade abramo amunim si ye work and happiness dia na de aka ene konkonse kwotwi ba abrama de mu Ghana fo yi yeto won yase ye mobra pa ne nya de pa na de papa no ye de aba betu dwantini na papa oboni o ya kambom ye de Kasiebo no ebeba wei Adom na wutie ni live so wo yira 104.5 okumasi wo se tutu e bodiva de ne wonim e prema fo abobo no honko a na Kasiebo yi ayi Ghana regions makuma kudu ye de bi ba ka ho amana ye sedu miense sedu na yo ni nyina Kasiebo no etwegu ho saa kwa America ye bo ho and Canada anum ya de nyina sabre afa kra na nkofo enya ne wo mu tie Kasiebo sesi Europe nkra de wo mo akora nche kra ajata wo nu baba ni nyina Kasiebo sesi ene ye de ebramu ya from a film lady afi okua haja bintu menkra di ye ne ganyo bi na adromo mene mebla obidum ye kwaku adukumi ensam so de na di bia ba unim so osoafo na twa kwante pon nsam so ye ramu akwata no ho chene pa denta madina ye akum nipa bebru 100 sense ayi jana samso anam soro anipa be furu so bi ni hoyi na bra wo ma frɛ na man pressure sa no se adan se kra de wo so banka aba be busi abeyi nsɛm ni nyina no wa parliament ansana woni central for kasasa se nye kra na ye fa na adwumam anyuntufo bi bu afu pa ye e wo mai mu ni nyina da ene se na num wa Prince Charles wo ba be pie mu wo mai mu yese hwehwe ni mu Ghana mpanyufo ye ma school fo kwada ye mu gina hwem ene ade na so ahemfo to mai mu saa eni monyam ne ye hwe mu bi da sanso na Kasiebo kra beti se Ghana Health Service ya pomudi adwuma ko nani abrema meka se wo mu de sometime tema new town wa che se asemu aba wono mu ageze ama oye na se the whole tema new town wo bia de nani akohwe mpo ano ye beko akohwe nsem no mu ye beko amamu mrahye badwafie na akopie mu Adom kuma no se sansa fa de wo de kire eni nti wo sra ban pa se manta medu na se ye betu bi de aka ho ne ho nkrata sem nyina da wo fa meto monten na Ghana de hye nyina da hunu bi eneso ye de ani beto double track system no a adu prema na adodan kokufu adokofa ba e free SHS no ase no enkra wo mu kode etoso mienu no ebinum so ahyase a wo mu hye hawo ye de betudwa onim se yase school dan bi ama samra meka se ye de krokro tum panyifo so wanya amamre enya mia no ntia de suafo da so guadwam ensu otu abo wo mo ewi agba ehye wo mo emu nsam ye beba awuram sanso na Kasiebo ya obeti se ayi hwemu bi afọ barometer CDD fo de aba betudwa che se enkrofo gidie ni arechemu aka na nko mo wo wansentofo mu no eso ya ti ma bebre hu se nsentofo bebre wo mo gi cash ene tro ni ade no wo mo ka ye ba we de nti a akoba de sa no ensa bi ka we woni abo ne bedade bra mo se de da ye ka no madwenkyere ne ka ho bi ene ma ne wie mu die ene ti wo de ba efiapo film lady anase kwaku adukumi anase Adom 106.3 FM ye Facebook call ye be bon se gon ama mansa nyina da tibia sanse wadwenkyere ne ka ho bi ene ma ne tasty angaza ene ye tasty dia na che se tasty ene ade bra wo no adwenkyere no so de ene unim ayi king ginseng power capsules e memma de papa ma vim e ma de no ne fresh lady capsules no so ma no e ma ba bia kama che tight Feco Star spray would the chin and tidy other swap. Some bema to trin to my way, yes, and not such as Okoni Pemu, who won't say that be about Bemo and Waju and Monyanako. Your bedroom rotrum, the petrol lubricant, and your idea. Well, Kwana, you saw when you break down, and you say, Tanyan Vena, Ebra, a Mumpiama make a cranano, we see motorway, near Simcroft, Abra, was Fakekano, and ye victory garlic mixture, and your duck piano bakwa. Immune system, what they may say, what was your vocal before woman a tramp more before one grab by boje beats as a music system not form and I just a warden now the word ma and only message that mattress yako America so much about midterm elections that tramp in the call for what will boss say now so Democrat for us why you ya woman so we know where ya tramp bra tramp ko tramp na one by chain America nyasam ko tokra na Martins ikuya service one na wo smart dia Mr. Yasi and ya smart banyasa for nya anamotenten wouldn't now ko smart be obedu sika aburochefo bebre wo ma wade anye yi o mabusuafo no wo mo twe manso eye suma fa we ko ma mabusua fa ko ma mere obi kura ho otumi di amane de no wasan ba we yire ka ho so Martins courier service pa fo mo so advanced savings loans bank fo yo mo ji nkrofo sika ne wo ma nkrofo nya BP fa advance for any problem bright school holy insecticide spray ni mosquito ko expandatory supplement memma ho de de obuo wo mo na hwe memma no Franco Chedi enterprise ye twa mo preseo salutu papa bi ana Franco ye de mamo tabia ba mesha utibia di fufuo konkonja ne top taste wa be konto mo akro be bu wo tu se brai usisi mu ode ba ma de twa konto mo mi wo se usisi mu
oh yeah adwuma masa wo madam atabia no Vitamek wo bu bobi sa na no Vitamek champ ne energy wo de amankura ne bi akọ school wo mu sua de ahọ no na ache sibi men and women capsules ye ma mema no woman yes ye be dia ye be fa japade hwan ye ne mu nyina na ebe wuo enti ane ye hwe sibi men and women capsules wo bi adina ho de wo madam ena Kasiebo no jan ebe che da na ukue midweek ye test ye bom gon vim lady nie me ne me bla obi dum bie kwaku adu kume yan she Kasiebo na se ye hye ase ne akwantempon nsam so nim se Ghana de ye di akone ye banyina nya ye akwan ho asem akwan so de aba bia be ko position ana ye beto aba ma no akwan ho asem eno no ne ma amati akonwa so wa ye se kiri Dubai nyina Ghana fo so apu de kapu wa ma nto aba ma no enti akwan ho asem de wudnim na wo ya wo de jiji wani ma aba no wo bedi wani mo nyam anim guase ano no na we na MPP ba ye se ayi contract Medina ayi wo de say adenta road president Kufu abreso ne president Kufu na no abante ba ko se president enyu omo Ghana nya da president Kufu na ayi adwuma che wo bia so president Kufu chese wabaye wo ye road no anwie na NDC ba no mo say NDC enye food bridge o se de na wo manye we de amakwata asam na ka onyame wonna sam no na asemi ba ya food bridge ni wonti akum nipa bebro oha sasa de na highway ya si ni kura de M4 enti nipa no wotisika no so amasa nya motorway ya na anum agu ase ene ko hwe men ho pa de motorway awurade Kwame Nkrumah wawu just like that you serious Kwame Nkrumah motorway na N4 idiot nya small dem say motorway enti do ba for ni tisusu a wo mu ni break it say nipo abo wo de bebo adan do ba for so adan na mutisa na we na kum nipa bebro ha na minister so ye hye wo man for okra so wo mu ye demo say hi wo mu beze aye ba ku bi ade vigile wo mbesi pe ni nyina minister anna chese ye nuanu ma wo Joy FM wo mde so wo mu kabrofu nti ya na perifo no tore bia chief wo ye frɛ wo mu say na mentetwe no ne ade ya sa jake ape ade bi wo mu kasa enti wo mde wo mu frɛ no no say wo no abo say hwe I don't talk to like that. Parliament afra me me ba parliament. Na mbe yi asam na no wie wo parliament na bia say Kasiebo wo hon ma me de amam na mo de aden. Munya obotire ma me ene Daniel Dazia won na tene dwom. Ema super money show e wo Joy FM piano ba bia minister say hey bra. Edru ba bi kwa na je so afo ye ramu akwata ne bo yafu. Sanso wo hwemu a wo say ye nto aba bia ma nanado ono wa ma postu. Ade ekura so wo ye adwuma wo Atoy Mantam Western Bridge. Enti asemi ba ya for friend no say ni obetwa so aba waka kire mo so otwa so aba seria da na dade pushi ni kwajo say masa we be anu abre wo sefo wo de etie de cost so na mato ade aka no so office indicate that there have been a lot of discussions on various radio stations with the papers, and I have been out of Accra for 4 days now. And yesterday, I'm even informed that Parliament is inviting me to make a statement on this issue. I have therefore decided to keep quiet on it for now. I am cutting my Western region tour short to respond to all issues that are coming from the press, and particularly Parliament. Easy as that. And that. So when are they expected to finish the footbridges? I will speak to that when I come back. Daniel, please don't push me to. I say I will speak to that. Simple. When I come back. Thank you very much. The minister, no, thank you very much. None of Brof Wabano was here and Daniel. I say I'll speak to you. One is I just say, Minister, just said you no questions. What Daniel does he Abanti and Takura the boy? What they tata no, and Bra, Miss Meba, and the Adanta for us to say the minister swoop was you, Waban Crayo, what 2 for you more. The most session one Wamakas one by the ministers one by Yana cat, one by Yam and your minister of Becas Woho. Any Abusi and your Bama Daniel does it was a minister and the 1 year and 1 you on the prime. One gun of one when you want more question and one Daniel does it on your high. I make it now on your night in there, obey and answer nano. Now I say, Oban can, Obokom Basibogufin, and Obokom Basibogum, or a parliament house now, on ye, him Basibogua Casa. Only need to know on your gun for the Casa. Now him, my education, I in your day. What's on them? The pin biara obechim no yeti, the obiwu, and now them, car. Abobi wo dem kwan binti na ye pede ahona wote Madina wote Adenta wote Yidi wote Oyarefa wote nem broni nyanu wo beti efi hon
minister and one of the for no Daniel Dazi and it's not super money show no workers and you know minister and so a bank idea and you with my name question no 1 year no dear and you are man for 1 year question on 1 day so on the Chame quack the uncle for and one walk with us a year no na Adom Kasiebo a free run of Jackson Sam Adom Kasiebo Stacy any naked Kasiebo you say minister what cried you on your but HH more can say woman become a contract the crowd that I just want my contract for my come and some woman say anya ye kra na fi be ko na we ye de wo so wo mu wie wo san bo nkrofo so kokose aduma na wo mu ye ne wo mu nkwan wo maduma enti wo san contract for say aduma na ye mo won so wo no kro e minister kra nkrofo twe na bo so wo adu contract na be ma contract be ma wo be diagro no ade e fa be ye otan kra mo be twa se ba parliament wo no wo beti pa na nkrofo bi ye enuma ye kwan so to ba ku pe na kwa ni na abugo sa aduma na nkrofo ye no enura no and the president Akufo-Addo who are all Bema. Yeah, the Ghana police are silence and the era Mwakata no che mo se contract wom de ama boso miensa contract akora de be ma wo and wo se ne Medina dentan ko wo se Ghana ha mia wudo bebre ya mama contract na se de nkofo atwe wo ma bo so nyina anye wo mu o contract afo na anye wo madwuma yie wo mo kra no wo mo nkosa ntiwa we contract ni e be ma contract ya wanye kwa no won time ana se ne bre so no wa contract hado wa betu piga Ghana na wo contract ba ko justice am wo just mo company limited ya yes wo no say ya man contract ba ko ne ebusa no say contract e wo azim ko no so be ye wuro no ana say wo twen amansuo no ate na ebusa no say opacha said one minister kra hunahuna wo mu no wo mu ni agrokro mbe yo. It's a thing of the past, as you rightly heard the minister saying. Shoddy work shouldn't be entertained, and for us, we building a company for the future, and we want to make a track record where people will also adapt and also do good works. Yara contractor justice amu what just more company limited one so kase shoddy working there is a team of the past na team of the past be kan brofo na duru wonom no anye kwan na ye kwan no boso miensa boso me na yafe na kwan no atutu ana wa bete pa wo contractor kro no a wo kan kasa duwe ye de ni be die chemba to wo ba bia kwan no so nyame asonte na aveni nyina so ye kuma se die ana no minister ba ya wo se abo a de hyehye kwan ntan wo joso no mi ade nyina kuma se fo mesem joso fo miehu so wo nya ye ane ma minister until wo bankran yi then ye be pam contract bi apam no san say entumi ntena Ghana ye ntwia eto ya say GRF for na ma ye tutu nkofo so to mu na mo contract say mo adwuma mo nyimani adu free ye beka ni nyina ento asem no so ye to so de ane da ya ni yakoyesa fufurum na nwuntufo bi bu ofu setam e wo ma yi mu wo mo se be Ghana mpanyifo to da bia ne ye hwehwani mu dodo ene san ye to mai mu ena Prince Charles wo free English abrochuma mu bu ne kete so oba besra yen ne ne oba ye wo beduru ye se de Ghana fo si gigire ne so a ne ne na nya grokra eduru ba bi ne ne truma de dead to some American wani to say de mapanyida da kofo kan na kire se senchefo bodi ne birthday emre wo ba na disuafo ya mu omuja sukuko ebe gina kwa wo so wotwam no man no ibroni kokko ma adwen ya afekiro gongo no man ne bye bye ne ne wo de ose yoyo e ma disuafo wo kogina kwa ho na enya gro eno akire yeso odi ne birthday eno ne ye bodwadan kadanka matitire ne ni twatwotwo wuro ni piankoma ene ne mu mpanyimfo wo ma mu mpanyimfo watra konwa so pan ene ade nyina da kwa okotwa wo nanse ma ma mpanyin kura ekotwa re nase bi na na nwumtofo ni kirem sa wo ha sabe se kansa pia ye kansa pia na mpanyimfo wo fie bia ne wo ngram bola so mbrante bia ne pete wo wesa de obroni wo ba ye sigege ne so a ye wo ahemfo e wo man mu akyese wodi wo bo abiasa fa na nyina da na eje ntra ha ni tetruku wo mamu na ne opemso de atu okuru rekra ne braro ngma so kro bia rofia sante kotoko hin otumfo wo se tutu bebi onyamekase gama ncha e wo ho sanso na ne awula ati buruku so no wo ho to gba afede no wo ho sa akwanya ye de ma Prince Charles ye fa bi ma wo moda se ye so hin bi di ne birthday eni ti panfo nyina de kwa kugu anya de asa no ma ne bi koso na so Prince Charles de awa kwa ebroni ntio se de yo se de sigege ne so e ma ne tirim ya ne da ne ade no wo mo de mo ne se ne fa baby na ntwaye eni ti se ekoba se bia ebetwa agege mpanyifo so se ya ye die mani bo ekotirimu ayefo wanso ye gye wo so bi na branch e fresh fuse ODG wono UK brochima mu no wotre a tres wono afro pop no wo ba wabonyum na emo ne branch ba ko bi ono so free UK
a friend and sharing one crowd and Koya you free. One more on your mind, a Grammys in another what you be, and a watch him said, your course were Ghana, Handy, and said that you quite set it in Quasona, and your watches, you Brunia, now quite as some because who was or no Brunia, naturally was as which you use was a sergeant and a suit Truman and Nadia Bebois. I see that Prince Charles and Camilla in Ghana right now, and I see Ghana pulling like their best resources for like their highest security and their best hospitality ever. We've even taken our kids out of school and are waiting by the roadside in the hot sun, waiting to wave to them, not because they know them, but because we told them to. Are we willing to do the same for our royalties in Ghana? We really need to be careful how we're teaching these future leaders of Africa, because for these kids, they've never seen Ghana on lockdown for any African leader or any royalties in Africa. All they're seeing is us going out of our way to serve and praise these people who look nothing like them. You know, when our king Otumfuo, when he goes over to, you know, the UK, is he treated the same way? No, but we're constantly and continuing to just water the seed of inferiority that's been planted in us. And in the branch, friends, if you so did you know, and actress and the both set him. I work as an Yasibo chief for free, so as Becatros and Denchimua. Yanina, as I say, you can bridge Mamma or 10 was right. Said the Musibuna was on so Hano. Walk you can will be a man who will be a shadow of an Yaresa, and it said you have been so the and any Ghana Panifonso, Yanu Musubi. Near no Aboba Regia, Reggie Rockstone at your chunk of my grandpapa, and was some now opinion in a Canada. And Anaqua Mupe, as one, what in a near to form was and over in Kaye, ye, dear Cassayan Wabro, as I trust them to crack a Santa Quanano Quampa, Fasun, when I went through home. Yamanabu Bruni, as on Wakasan, will be enough with Shabrunia, no Kotokoto, as winning so no, one shut a new beer. Coming from a people of Kwame Nkrumah and where we are from, until today. See, our cousins, Nigerians, the level of patriotism. Adom, because I mean, say, dear Ben, is see our life more. Just say we just don't believe in ourselves or Ghana. It's crazy. I will say you have some level of patriotism. Be I say, Jack, will be there because. Yeah, you pack it to us. Kwame comes from us. What happened to us? We're down ourselves. Right down to hip life. Yeah, the buy. Almost some back. Yeah, this I grow by. Not other African countries. Not friends. So, look all over Africa. But still because we didn't put that worth to it. We didn't safeguard it. And the same mindset. I love what my brother Achame, the rap doctor, is doing. No man can think it is made in Ghana. What am I say? Just try to raise the level. Say, Jack, we will not be small. Ghana, you know. Reggie Rockstone, and I say which represent 10 about 20 crack, said the Uncle Chamia Shasi, Naku so soon, Naka Crane, Yapiagana, Nekon, and Mubu was a Ghana, Afro Bepona for ye dear, and a Kwahosan sweat me about my moon. Near branch of friends, I bear them as I say, was a sunny dear and Adam. At your trip, command was a some dear, while penning what the hammer, what the abode done upon as a washer, will one in the dear woman for my mono, and shut down conquer scientists will be baba, near Bassia Japadian, another day, Cosesio Groom. As I will women in the woman at the one of you want to say in I think that Fizodigi is right. If you cannot pull out all the red curtains and you cannot paint houses for Otumfuo or Toby Afede or Toby Sri, who are kings in this country, or for the president coming, why do you paint houses and paint the street for foreigners? It means you are a country of hypocrites. Individually, we have to make efforts. Leadership also has to make efforts. There's a reason why the Chinese make sure that all the Chinese kids know Chinese or however it is called Mandarin or whatever language they call it as their first language before any other language. You know, it is deliberate. It's a system put in place to make sure that they are always the Chinese wherever they go. Media has to educate us through their programs. If we push more of our books, Edufa, if we push more of our things fall apart, if we push more of what we also know and believe in, and the children know it, and we know it, and radio and TV is projecting it, it is going to help us. Musicians also have to play a role by doing this song. But you see, when they do these songs, they are not the ones that are most hyped or most projected. But it doesn't mean that we have to stop doing it.
Nyumtuni e friend say Adom and ati se we chiri se kusibodo wo same so mesanya ba akofo na ne abrewa eni ti se Ghana betumi ayi agisi nyina da ye de ho ade bom ne ete Captain Planet one and the planet yes with the water with the wind with the heart with the earth no matter boom if all the powers combine I am Captain Planet Joe Planet na che se Ghana tumi afa ne tema pa efra yam to asem no so we ye tesi Kasiebo na utie no ne Ghana riensensem na nkruma breso ne lima beso amka se Ghana ma me jinjini Ghana de be ma jinjini se buroni benti ye de ye no ne ye te Ghana ha na nanado kura ba won se ye de nkura akogu ka kwan so omo enkogina wiemu twa nanado ana chese oh Ghana oh aye wo so omo me ahio wo mo me ka bre ba jinjini ye won na no wo mo sa halaf manya mo ho be sa halaf wa Britain fo nka Ghana mo ka mo me visa free kura bank enye bibia so mo pa mo Ghana fo abo e deport wo maba e beje fans ya to so a se ya kuro ya ni aye ya mo fans ya ko kwa wo mabio ya to atem so kwampo mu den a ya ko Tamani Uta why Tamani Uta fo ti we bien won ma waso nkona akogu ka kwa se mo ko kire Tamani Uta fo ane ya ko pe kakra kra mo kure eni make us say Ghana Health Service won pe ni fo ni abrem wo ma to mani e de akwa si Tamani Uta na Tamama hia so se wo mo ntra wa ma ya de bi ni ade emeti enwu omanfo so adan ya be sa na nsani ye se nipa dumienu bi dunum ane wo ma fa mu kura wo ma wo ye so obi no adome kuro no na yeso omanfo no enkofo bi na be sakawa ewo ho ya sakawa boys be ye no akum nipa dunum eno kra ye chede hu nipa dua bi a wawu ata na so omanfo na keka na de hu abebo nkrofo ateso wo mo ko hi kra wo mu hu no di wo mu ye wo mu hu na no na ma nkrofo emperifo bi beka se wo mbe ya sa hu no abeka wo mu obi hu nka hu bi no eje so makodware nsuo enu mi ade na je se no no kra na akofa asemo abanti amaje omanfo no a ewata mama hia na Tamani Uta wo bia so ya no wakotu nsuo wo bia no wakotu wa hwe so na akokum krofo ana wa hwe ye kra so na bibi e wo nsuo nim kra so de ade aba abeka wo mu da etaje no amu a ya won na da apom de adwuma ko Ghana Health Service na no Dr. Nsiasare eno se da bi wo mo ntira no mo nya kokwa ma obi nkoto bekum ba bia amekum krofo e wo hodom nti wo ma to mo mrante ne maba no ade egu Tamani Uta wa meka say wo mo hwe so wo mo nkotena ma nkofa ya de bia amante adopei Adom Kasiebo so de fi nu an ye de ani si asem wo yeso de Tema de wa nim se wo de ya na de o de tema ani Adom FM de Tema de ya de besi na nyina tese se ya Tema de Tema for life wa TM for life nti ani Dr. Nsiasare kasae ebusa de so wo mu ko nyina wa hwe TV keke ana wo mu ko ye adwuma no wo mu ye adwuma so de poten ene wo mu ye ni mu aye ni ana pay Adom FM for kai ene ma ye tie quickly your regional health director namane also your surveillance your district surveillance team disease surveillance team your regional surveillance team and your national one to inform all of them activated the surveillance system until luckily they were able to get the number of the assemblyman say Obama Mandiano into assemblyman or actually say a fee back into quickly submetro for no echo this district for Tema metro for so echo and Accra regional office for a national team in Accra to give to first look at the see take a history find out what has happened and then go to hospitals and be a to get all the facts and figures and know what the symptoms of the bio and as a DNA mobile. Enti yewra opani Dr. Nsiasare ene wo chemo se nkofo na o mawuo no wo mo de o mo kon ma akwa check de ba ye kro mu wuye sanse se de nkofo ka no birim de aso o mti se sa ka wa boys na domi be domi Tamani Uta nti ena ma nkofo na wusu bi kra na yare foforo nti o mo hwe ade kra kofa wuo ne ba ye ene se bi no mu di yo de yo no o matumi ehu se de be hu no abon nkofo kra no wo mo yem hwehwe se de Tamama hia o nkofo suro pa me ka se ayi wo de MC kra ne assembly members no ade aji boom anope womina Santa Tamani Uta ayi Tema West ayi Tema East ma she bedwani honorable titles ni kwate global wonu say Santa was say na ye awie wo ko ho wonu kra won tia say canting fa atama manche na oni hu ancho papa ya ward ya was ah ya kwaso kra won tia say de kwaso a amehu aka nkrofo say so obi awunti ama wo kra kofa wulo manum ne ade aba wo mo ye yi say bia obi wo so be fa susuma bowura mu abowura spiritual wo ma hwe spiritual no so matimi hwe ade aba no Dr. Nsiasare so obo Adom FM aba so what anya akra ne ka asam na ka asem nkom nti yo aye demase
say my yasote no na dia say assemblyman here first pa na onya ye no sub metro ni na also on amande aso bo district for amande na almost efe but o di ka ba mo so yes what tea and so you the name of because Ghana has a sovereign system now. I'll tell you say you're so robust. You're training to the district level. You're for be by our more 18 fast na omunti so ano ani mani mo kachire na eso timika definitive free crime headquarters komboa tisani tivija director kwa so Enti Dr. Siasare ani penya oda Ghana Health Service anasa pomde adwumeko no ano ene ne twetwe nkomone yankwa homa no so na ayi wo sofa be de kira wo hwe akwantuo ehosem eso titles ni kwate global atama east mache bedwene ho anso na atama mahia na atama Newtown ewo honorable ahoma so honorable good afternoon awie Fiana Jose na Adom di ni usisa no Adom ni kwate titles global ni kwate titles oh debi na se udin dia madakra ye bo amehu MP3 boniye na se wo de from assemblyman line na se mini na wo de unza oh di we de anya di ayi so onim tatama de na honorable de akoso wo constituency we tama Newtown so de onim se constituency ni nyina ne fa pempa ne mahia what ne di ka medase papa na enura nwumre enya metie mu news se yesi bibi esi ama emze duabo bia bem enti yesi amanfo enko dware ewo punum ebe so yesi yenko asoro biemu na yenko prapra na efi no so yemfambra yemfanya I don't know enti anopei na me bande ka kire me se ohine no so agranti interview enti se na matete no but me nya full brief ese dia aba ede na jisa wo bo bi so akira mi say tie agbanfo aje tema agbanfo aje no so na anajo emze mo reporter no so kone na so a o interview no bibi kakra no bu se say se say wo so be ko honne obeti me because Ghana Health Service the omodi kind nkofo ko ho a omo check na MC ni na assembly members so the whole assembly e ko ho no mo so hwe say ehun no kra na ye serious no o mbe ko mbacho ye benya confirmation say wo so be ko say dey okay oh meko me wo parliament here meko adi be se kra na nyame adoma be fa ho ama manya bibi aka kiro enwumre na bacho friend no mo say am pass saka wa boys be ye bibi wo say dey nkofo de na eno kwa na man nkofo ye ma hwe o mo no. In fact, me Bibia for Sakawa, me and semi youth organizer, and I'm a bisa and say, Diabobi Abukrum, na yesi obiako ya dear, and Nipan Eko Yana dear, not what going to say, Ulomo, Dinsinibisano, and now Wabudia, and the Diabonuna, ya featured in a you, and it was here Danny, and a money Abasano. But one can be about Sakawabia Angela. I see. Honorable me na wase say o do ho manfo ho donti o do ho aje asem nim. Yada si bebre. Honorable titles ni kwate global ene ene etwetwe nkomo yenko ahoma no so shine akwa yama no boni ono so wono ni nua ba bella ene TV free no tese free no nyina wom di wono makọ ne abasa. Shine mo akwa abampacho wom ka say wom nya amamre ni amane bi ensori ni nyina amfa ne ma bi mra no mfa nya ne se ensori no kra suro mu amoye ensori ya onya babro kra se de otie mu no so che de otie wiase wom de ahon popo kpokpo biribiri de ne ma no ko ekoye no kra sam da se sapepepe na agbaweche sumankwa hene odi etuja o se nsori ne bi wo ho a wo mo de wo mo nyama aba agbafue che sumankwa hene no o sa na o kan o se sorry ne bi wo ha wo mo de nyoma aba nyoma na wo bi say ho say na wo ka say sorry ne so mo de anointing oil and afi so mo mpra pro mo sorry dem honum wo mfamba na wo mo nye nyoma bi wo ho na mo fa nko go ponim o say sorry ne bi de wo mo nyama na aba ifia anti anu de anya sakawafo na e ka so mo nye nananom na e ka so mo nye mebo a echa wo hwa asem ne sisi a asem na ya shift ya fi sakawafo na afa de ya tete bi ni say isi a muti wo mo yerhwem na mo de ebobọ ba ni bi se ye wia konfo ne bi eniama ense konfo ba kwa isi a yesi ono so hina obabi ye wia ono ne niama eni nsem bebre ekoso
na mum sakwa na de atwe fi nkaka na mum temama hin na nkasa so se assembly ono nim ho hwe de onim se ewu ekoso ha de onim se nipa be yankono ato na mum se de assemblyman na ene yesu mankwa hin na kan de ono onim ho hwe ono ho se hu bi na ode bo timamufo a ewa ha nti ono ma directive bia se obia nkompo anu nkodwarepo nti ono otwe no ho fi sansem no ho na so la so mankwa hin ne se se nkofo dwarepo nti me ko ni fi osisi a me free no ho no mo ba won se why concussion o ye ne o masi wa haban wo msi ogum a wokọ empona no ba wa wo peso ba dware wo ho no so na edi enu so edware wa na se ya te ho se de be ya we embefa wonko I see nemom ayi nkrafo ni so mankwa hin nti wo de yusu sa agbafo eche wo de kan sa nkran ya so aka na mamre ana so nkran amamre wo yesa na wo mese de obi di akwadodi obi di emu akwafa asem abaye dabi wo de no mo de o class ya agbafo eche wie mo na kan no enti asoefo no o maba no wo mu di if you bisa na say sorry ben poti no mo de omo niama ba because sorry na those one have be sorry be do new town and so when susupi o say niama na ewo obi foforo na ejeje sa niama na nti kosi so no be yakusum ne de on to me fadin bi anto dwa na sorry ne bi ade aba eno de o kan so na nipa ne yesu o ma wu ya te say nipa dunum 15 eye no kre it has an assemblyman agbafo eche no sa na o mo ka say nipa be 15 no mo ato na mum yede ye hu we bia fi hospital dia de omo kan say ne pa no mo wo fi obe wan say yeso obi ayura be na ye hu no obekọ ne dem ne we wu no odadam ho no wa ho odadam ho no obi so tini to be wan say tim na wato nti sa na mu didi mu a anope kra ne pa miensa e na wu ye e na abaye ne pa dun enum na omo ka say omo wu tamani ton ha no shine ne na wase ewo isema de abreye nuaba Isabella have say ensem no kra beto odwa kan say nipa no bi ewu na yedunum ne nyesa kra nete wo mo che say ye nipa nkono maako nkono Isabella ya da se pa say odi sa correction so abre we tesi Kasiebo we susu kra de enhyada nye tesi sasa asemu aba MC che say we wo mu di ho a wo mo ye adwuma ye Felix Mensa ni ananla MC a odin bebrebe sei wo mo ye adwuma no pa say de ba wo mo so behwe sa ne chafa bia wo ma wo so ye no ono so ade beko akwa emeka MC any assembly members nam Newtown ho a etemama hia wo mo ye adwuma ya nto aso de ani yakọ ma mu brahye bedwafie na akopie mo ho adom kuma na wo ho no enei ensema wadi tudwane se wiase sansa fa de wode kyere etu asro ma panyini pa na sache be betu odwaso ma panyini se wo fa apaso ka fefe na ne mantama wodo edu no wo ba be bobi di aka ko hye yoyum edu a wo ba be pamu na akwate se anka sebe ya twese ka mo ato so no na abedwako ye pawo yesa nko munya nsem ni hwemu ene omafo twetwe nkomo wonsa ya dwene ansa na sa adwumade ne betumi akoso Justice Bobe Commission wo mo hwemu no mo fa meto montema Ghana de nyina da hunu bi hari na Idrisu wono ne panyimpa odadom kuma na no e wo mamu brahye bedwafie no se hwan sabi etirenya boyfriend ya pa mu di wo mu eto da bia ebia anamompa na wutu na zo am obi ahunu mu bia ebewi ase na na afi nipa na adwene mu koye ne kesene me sade be ya Ghana de hye adwene mu beda ho na kofa wantwi watimi wakame bia mantri ebe ya akoma panyin wo ma wo dawuru na Ghana de hye nyina na hu bi say Justice Bobe ni wiwe mu oye no sei ene o manfo eka fa na sei so no manfo adwene e kire o mo de fa so koba ne sa de a ebetimi aboa pa no panyin kasa no wotire se ba bia duru no wo so memra hye bedwafie wo de wa hoden e ta kire de poto kasa me kan se constitutional instrument no na so mu betimi aya jesu o mutimi nya krata no wotimi kenkan bi enye se bia yikututu ano ma ho ne de abekire panyin koba ne sa de asabe wo buani ni It is in the interest of good governance, openness, truthfulness, and transparency that the report of the Commission of Inquiry is made public to enable the nation verify that the constitutional instrument before Parliament is truly reflective of the contents of the Commission's report and its recommendation. It is the right thing to do, and we urge President Nana Addo to keep faith with his promise for a transparent and accountable governance. Making the Justice Bobe Commission report public will be an important benchmark on which similar matters will be modeled in future for the constitutional development of our country. Again, making public the Justice Bobe report will help shed light on the scope of the proposed referendum. What is the scope? Where does it cover? From which boundary to what boundary?
ene ayekoti ye yapanyipa wona na Adom kuma no woda no wo memra shebedwafie Haruna Idrisu aka Adom madudu bejayi ena ati se wo kyerem se baku di fatana na fatana kono enye se bia wati mukaso no ne ma ekoba chapisi ho anaso wati kwakwanu ase todame etete kwakwati se mampanyini se na ni abre wawe abo nyinam so di se akantam atafre na betwe se keta hye prodwumdue ne kanka wo betu ase dia na ne report no wa ma so nkyerɛ te se Ghana flag na ma se nyina da hubi se dia be betumi aboa ama omanfo etumi anya ne mugidie Uti Adom 106.2 FM Testi Kasiebo and ya de Brown CB men and women capsules Tabia Bam Mixture Vitamin Kidie and a Franco Trade Enterprise X-Men dietary supplement where the holy success with holy noir kumomina bright schools I will cook to me away and one sham kudan one and ano mekacha double track your dear you I would akudano kohonoma on the my extra kudana de amocha ewa sa university no wabako any teacher jenny no advanced Ghana savings allows and a Martin courier service ya usuma nyamana pa wom na dru womadama Kasiebo no ehs nyina wo anti and ehs sarientu na we concentrate for one man no and the CDD for Center for Democratic Development ayi won akoye hwemu bia wo de ba afibia the Afro barometer na sa Afro barometer no nya ayo atrimi ya yo won busa nkrofo abusu wo se the Center for Democratic no se ya no in fact nyamienim nie se the Center for bi wo madwuma no enye na a director of policy advocacy and policy engagement Dr. Kojo Asante Pumpuni no chire mo say report ne buy no wo twese de omanfo hunu and central for adwuma no a na nimu kosa anase musa ye omokoto ayi wo de say omanfo animu no evan central for adwuma mu no wo musa say ayem bia mbepe sa ban be ye mra ye be shen central for kwan ye mbefa so a wo mbe ye wo madwuma enkofo ti kori na je say ekwan central for efa so wo ye wo madwuma na sheda enso ani sa na no na mankofo bebre hu say ene na central for adwuma ye ase enimu se obete na ze Johnny we akwaje kai we akwaje dan we akwaje we kofo dia mania na no se de lo se kojo kano wo ma bre so anu o me central for de se obi age case kanu ne ade ene de central for de kai ayi wo mo je dan wo mo je niam bi kwaje akwaje atopa nyina ka wa na je se adwuma no central for se no enu ti wo hwe ye na ekoso sa na kakra no ye central for no a wo mo ye adwuma ndi no kra no obi abambabu ye nyina na ye nyina pese adi adwuma yi ye nyina kopi e ba bi tira ne ye kopi e duane bi edi esa se de enkrofo bi ye na adwuma mu no wo mo de nim gwa se e ko obi a ti ende enye ye nti opani ni cheche mo de bai enkrofo en fa wuti o jama fa wuti obi a inde se e tonaja wo kwan de che wadwen se itoni bua etombacha ana bi se ye lecture tum che wadwen in cannot them na ye ndanya ko panasi the Ghana you papa in terms of found so bad. But already a DJ president era after money and work and one or infantile to say yes, over room fantilande and work and 1 year busan say report here by or shemwa. I'm a big goon central for Massey. I know you're crying to other than central for baby and Moguasi. I just say NHI as a mere seer, maybe lady name central for a cobrim ye. Yea, I'm not one. Yet, I said, I cry you so NHI. Yet, one company was two badama will be our health insurance. Ya dear Duma, as will be Nanya. Ya one anu jomuntia ko kabia ma ora ko fo ache won sevem wona ya ataka mahama asem no and MPP fo ba won sevem wona aka MPP fo asem be jo avem o ye be bro am wako anu atum ya ho mobo ani sa fa money wo kan ho asem aduma yenya wai adukum yenya aduma no entrofo en fa wuti o jama fa wuti opia ndese itonaja wo kwan de che wadwen se itoni bua etombacha ana bi say ye lecture tum chawajen in cannot them na yen danya ko panasi the Ghana you papa in terms of found so bad or the no bring back the dividends piba it been money found on that man in sama yehuma yesi mayetin so the in terms of corruption media also you ha even as for corruption ho onu tell other fundama your homework with one papa the Afro government go for warrior in the Wasi. Now tell they mentioned a root causes of them a amount the system who did some truffle, Babu Funqua, watch and we.
Yera afemoni ye GJ President Ghana Journalists Association oka say mum achia ye gu nsentwafo ani mase so emu yi sanse bi wo mu a wo me ni papa kakra na enya nde ye nyina ye nte wo moto ye mpampam wo mu nyina mfi adwuma nim se de ba kakra na wo mu ye ni ye no ebebam na mum ye nko Dr. Asante Bufuni won na da CDD fo mpanifo anu a wo mu na di ani mu yes a report ya wo mu de ba se de pa na kofa we e de ba afo ba mi no say the questions net here no what mean bizarre reasons but no be ho ma behwe to guide say ebia ade wenti na omokasa into hwe other questions say ebu so say omofo say media for so munya freedom pa no eno a jampe no say 60% say omofo say the media for freedom pa but hwe other questions about say omo trust in private media so meji private media di and meji public media di hwe new be see media so near there I say regulation be any why na check you get so used to media freedom no you feel say you are taking it for granted. Dr. Asante Pumpuni no kasampa to de bia instant for no ye ya ma na ye pa no na kakra no so a wo mu ye ne ye no so eno so de asem sebe ntidako me ya ka me nko anka ye nyina ye nko demonstration ana instant for nyanko strike dako ne yanka se ye obi ama adanta medina kwan ye kan kwan ye pe no ma ba vimledi ne akwan ye no ma ba dukumi ye road na vimledi na me pe lawyer na me pe say ana obi agimi sika ana koda me ka ma me instant for ya na sem tomo a mo be ye ho na se namba kan se ya wo bi ya no oji sika no ya adebone a bonidi na fa dance ya bra emoni ni kaka so odi gu ni pa nanim ase bonidi se nipa wo je me kapre wo je me sempoa na me vim lady konto me wura mete a wo be se me di dia waso be se na me bra ma bra wotema komje o de ya kokomje na matu ko bi so me se de na me brebe school ye nto asem no so na asem we ye to so burning issues anadwi no wotwe pepe burning issues Adom 106.3 FM me enka ni nyina ni ehu de oye de wanya no ne ade na o de mame ne Ghana fo bi kura nkasa musu wo madwene wo nti a wo se mo ya to fon se asem ne da wo se mo no kware mo so mo nka no kware se ni si fun e ba kware mo de ba won MPP fun e de ba mo de ba won ko nda wo se mo kan dia obi abaka se mo ya no kware mo ya politics fun ye no kware chamo mo dia fanche na mo dia toro wo ma mo kakre nti na mo se mo wi memi ho ni se ye madwuma na mo ye se enye no kra anka mo nkwaka ndise nipa na ono di bi beka ho de ne se ono araba mi hu se ye mo madwuma na mo ye ne professional way ene ye me madwen Ghana fo bi adwen chia wo de ba ye eno no se ye nya adwuma no se de etie na maame ba ko odi kan no ka sensento fo asem ne da wa ye nka madam woti abonten na aka me maka bia me abomeda ye tumi time san ma tu afiri me fie akotena kwayem wo ka ze bete wo bia mpese ne ba benya di mone vim lady nkwa akoka gewe wo mu ade mo nyina mo mra meye adwuma ni bi ena pay for kan say yanka ni wachi ase aguru yende unim twene na ye friend fonton from no wo hu say bi so bi da say fonton from so kwabra ne pa na se wocherema ekutankunta no de buma wa hwe a ebeka se dua kuro say waso bi da ena kwabra ne buma ena abu se ne so den eto da bia ote a wo kan sem no mafo adwen so wo de ho na adwo na aka de ope na so e yosom na bi ne yesom no ye nyina ye timi kotonko bi ye nyina timi tomo ye nyina timi nya doctor ye nyina timi nya lawyer ye nyina ye timi twitro ye de ne sa asem ne ba ye be kan na so ye ka no wo frɛ doctor wo frɛ lawyer se min kasa ye be ye me we se min kasa ye be kan we se min kasa na ye de en koka wo koka so ade no kura no koka NDCC boy MPPC boy say no kra ni mo emra na NDC wa ba mu no se ye MPP fo MPP ba e bi ma sha se so we na multimedia for do mo ye NDC fo ye som Ghana enye we ti ni be ja som ye be ta koso ne asom na mo bo mpa ya no ma bubi de ama ye sa se aduma na den adukumi me enya aduma no yenya aduma no yenya ntudi ewi e be hwese ebetumi akofa kaku bia beto na se ukra wo ate wo twesi ni wo sado wanom ne ade so ntimi san kokko cha se mi se mi konto me metumi akofa ma de aton ma de sa ye de be kwa adwudwim ye go bia ye friend say ko bi kofa okopie mu ho na ne ye ga west mensin no emu abra wo se ma akoso ho ne se adisuafo nya baabi no atena asua de amena yeye ye se na se temeduru baabi no wo nya baabi tenati wode srede koto
mpanyifo ni ma mpanyifo so de kwadwedwe ma wo besi dan na ne get fan na dan kra ma sia na mpanyifo besi de ma wo mo afa die duru se mpanyifo sia wie mumie na de suafo kwatenam na ja bede efege ike o peke wo mo kokosua de a mpanyifo de me ma metre sa ya tumu bepem ne ade mpanyifo asesebe wuni mama mbra wo sa mambre wuni de wo se de e wo so otimi bodwa danka na ja nanan mata kunyo tutu mutoma na manyofo so eje wo twa okike de to hone so said master wo koma ke so hwe na wo ba na wo be bia no ansa na watimi makwan ma de suafo na timi akotena wo sua de watimi atena wo sua de eti edu a wo be kono na ne class no be se miensa ni aka ade abom ene ho tutu adi mu ho hye akonya ba konkra be se nan ne to so eno so nam so ma Adom Kasiebo ye ne ade suafo bi atwetwe nkoma mo ma kyerem se de ekoso ne de o mo sere pa se be ya kampanyifo nya ho bibi esa se enya de a eso ani se teacher ni kyra de esa se kura ne do so ntino mo hyada kura entinie etu wi a obisa do you understand om say yes much as here om say the from say the whole show om say hard na Chemsia they are very comfortable ya wa class ya na oshode ya mai na ya say on find the boy teacher correct la dia ma ya ye wechire nkra ya drink crancy the teacher ni kura chire no esra ba sin to be new building no mai na nkum emunsem enono nanya nonko na ne school management committee secretary wono da no Johnson Semago Adom Kasiebo ene na twetwe komo mo panyini Semago eso de ne nsam tudwa ekire mu se ensam na adwene esa so ra adisuafo na wotum so mo brepa na so nyobi na ye bibie eja akapanyifo timeto na mana kadimanimu ya wakaja gumpreko na mrewe ne so trobo ye genetam na ka eja krokro dem no waba bibia no de amoma nka be yo mo de pop what I can say is that the building, when they complete it, only thing we are expecting to open it quickly for the children to come and use it, but they say that they didn't pay the contractor. So this is the issue. We pursue up to today date. We are not hearing anything. We don't know what is going on. The building was completed last year. That is all. We went to the office, the education office, as well as the this municipality, the office, but they say for that they have to come and inspect everything. Anything opinion your friend said Johnson Samago eno no ukopie mu e school wa wono management committee wono ne trotro for opinion wada wano e na atise wo kyerem se ko bi corporate MA basic school de nam so tie penfo timi bia no nyina da no yese contractor no sabe ye penfo de ne ka e ka wo anything wono so e na adwene se wono no e ko pepsi e betua ne ka be wie ne nya de obema kwan ama de suafo na timi akotena wo asua de esansa amane amahunu ye mfa tutuka uti Adom Kasiebo ye nto aso ne kokuma se unim se utag fo se wo mani abre every second no asinsensem ba ye ya wo ne aban ye so wo mbechia yam wa aban so wo mu wo ho wo no ade pa kwache kansere anu am se apu na wo aban no che wo mu na wo memu anu akofo wo mu no wo mu che behwe professors papa bi egu onom as they said wo ne aban de wo mu che se wo mti ado am so pa ene wo masa kwakọ ye se drofo nhie mu na ye ne aban ma ukuda nchembo wo ho akuye mu akwa ba eba Adom Kasiebo so me se o ene se drofo nhie mu no kosi sen Afia dia o kan dia no kwa mo tia do o mo so papa pepe say you tag for na ni abre papa o mo so ya kamera sa ban pe so twofufuo di for mo kwan ti be so mo onum telefudu ayi so mo dwene wo mo ntia ase na wo mo aban wu ba ye ya o ka se wo dia asemi kura akwa koja otufuo nti otufuo kura nkan mu nyina mo kokotena ase ekọ be nkrom ka so okay ene ye se ne mra me titie no obi a de ne nkro ba enti ye se ansa ye de no ana ye ka wo ho mo bi ate ye se ye nim se sa na wo be ye de a ankomu kromu gidi pasen ko anya de a ote kokko so asante hene wono kura ba gidi e mu kana to ko ba gidi atum so no abehwe waka ama bibia kwanti asemu nyina makọ be nkromu mo so okay ene obi ade members beba ye de ye se enyi mfiri so wo de nso no wo so yi mu emienu pe no mo nya de a ade na wo yi mu mienu pe na wo nyomu nyina mfiri ho wo de no kura to nkyanya a wo bia mrama ne kwan so no ankasa ento abayi ne nkofo wo mato mo de mo so ye de ne de ye iti de baba o pese o se nkinchine chinse yenye nkrofo ni mpiri so ni emfa foforo mra enu no mo so ande sa de mo ntia ase sa ban ni hu ni se o mo nkrofo no mo so no enya de eni to mo antimi ehu ohaw no yemi ananke ba besi o school no ansi ano kwan de a ena no mo bu sa ban se de akoso sisi o mai ma manko se o mai no ma de o mai no ma de ne se aban no so no so onya de ana ende asembusa no mbu ban no enti aban ni nya o mo no mo nto ma na mo no mo hwe se wo mankasa de o mo nkrofo na mo pe ase so mo so dada no
wɔn ameba abane tumi show mo ɛni eku ahodoɔ ni nyinaa tewufoɔ ka ho utagfoɔ ɛne other associations ɛka ho ni nyinaa wɔn nyinaa ɛbɛtu dwa sɛ nukuri ni deɛ abane yɛ ne deɛ wɔn ani ɛnye ho nti abane ntwe ne ho na wɔn nso deɛ yɛ wɔn yakora kɛseɛ ne sɛ abane no hyɛ wɔn kyenkyen sɛ wɔn mfɔ wɔn nkorɔfoɔ ma deɛ ɛne na wɔn ka ho sɛ ɛne ɛne school ni ɛnyɛ mie yɛ fi sɛ wɔn nso no nya bia wɔn bɛte ase ne na wɔn ba bɛkyerɛ adeɛ a na so bɛyɛ bibi sɛ ɛne yɛsi ayɛ hɔ a yɛyɛ meeting a press conference ne kɔ so ananta adusuafoɔ no bi frɛ from akyerɛkyerɛfoɔ no bi ebu sɛ ɔmo ɛna mi bu sɛ ɔtɛkyɛ ne baako sɛ adusuafoɔ no bi na ɛfɛ so ebi na ɛfɛ no deɛ no ɔka kyerɛ nsɛ hwɛ mo sɛ ɔtena na yɛbie school nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba ebi ɔmo frɛfrɛ no ɔsɛ hwɛ mo ntena fie nko so ɔmo ba pɛpɛpɛ a yɛn nso no ɛnyɛ adeɛ yɛbɛkyerɛ mo adeɛ yɛnni ada ɛnna mo ntie news ɔmo ka kyerɛ mo ntie news yɛyɛ press conference awie yɛnni abere papaapa mo ntie news ɛntima mo ha mo sɛ mo bɛba sisi ɔbɛ school mi yɛ a efia mi da so wɔ ha sei aha yɛ din wɔn tɛ hwee nnua na ɛwɔ ha na abɛtie bi anoma na yɛ fefefefefe na afei nso no ɛdan bi a mo sisi wɔ ha ana construction work ɛkɔ so ɛnyɛ saa adeɛ a efia asuafoɔ bɛyɛ 40,000 to 50,000 no baako mpo ni ha ɛyɛ arɛhotem ɛwukuma alekenya wɔn na wɔn bo wo yi ana ɔpa kyɛwi wa sɛdeɛ wɔn ano ayɛ din ni ti na mi busa wɔn no na ɔba ha na ɛna nnomanom ne adeɛ wɔn bɛkyɛw nkura ne bɛkyɛw ɛhɔ obi papa wɔn mu so wɔn si oh please amagye ɛhwɛ wɔde yɛ akɔyɛ wɔ hɔ patro deɛ kofie bɔkɔ wae kofie bɔkɔ nkwa deɛ nyɛ mienu yɛda sɛ wogu asɛm adwuma yi yɛyɛ ne yɛnkɔ pension na aburo bewe yɛde yɛ de ayi ne bɔ wotiri ma nkɔma so wobi kunu kafra enti enu abɛma ukuma lake yɛte ne kafri shfm ɛwɔ ayi kuma sɛ no na Professor Charles Mafo ɛna just wodi teachers n'animu a wɔn yɛ sɛntofo ɛhyɛ mu wɔn se wɔn ntiase ne ntiase twena abanso ɔno so yɛ professor bɛkyerɛ wɔn so asua deɛ ɛwɔ hɔ ɛmɛno na adɔfo yɛpɛsɛ yɛka biom ne yɛsi so dua ɛfiri sɛ ɛhia utag ne association anaa ekoko na aka ne nyinaa ɛhia yɛ paa sɛ yɛyɛ nipa ama mako gyina ya nan mu die enye aban no dwumadie no ɛyɛ yɛn dwumadie yɛn ne ɔsa tumi no sɛ betumi ayi nipa amoma akɔgyina ya nan mu enti sɛ aban no ɛbɛpre sɛ ɔbɛhyɛ yɛn mu bi ne ayɛ deɛ sɛ yɛpre so mpo a ne yɛ bua na me na twa sabɔne adaakye ɛbɛhyɛ yɛn yi enti yɛn tra ame yɛn sabɔne no Utah Adwakone Association Tanaka no epa say ye kai aban say eye yɛn ɔmanma ɛne ɛto aba nam kaduba mu nkabi abambu kwan so ɛto aba eyi no Utah from pennyfo no we dia Professor Charles Mafo na de wo man no se abahwe oyɛ zuro bia o yɛne ɛto aba ne ma wo wunnim na wo yɛ wrof yɛ bɛsa to atia sɛ de de yɛ mahama no a enti asɛm a wo mo ka ɛde akyɛ excellency na nado dan kokufo ado ɛno no na ɛto mani abre ɛnɛ so de ɛma bi bani sunum ne ade wo nyinaa de messages ba sɛ wo ma bre adanta de nipa ewu moto we de ma ho ne da so na moto we asɛm kra de maka ma bre meni road safety fo ɛne ade highways kra de sɛ from kra mo mfa kyɛ sɛ Ghana from almost say trollete branson ansa no mayiwa no ye bi sam say da ben na mube moto we accident ekoso atu betwa no wo so mu hia letter te sa moto we no enya de mo beka ho asem me say madru moto we mahu nipa ka bono more than 10 times ekuma mo da say we ya kan ye kan say ka yade anka afa panyini bi hona no ka sambre ka ye bodyguards wo ye wa wo de ekoso ho anka sambre ka ye ka ma ne da mu am wo wi amofo mu ewu ne ye koka asefa letter branson asemo yanko yanim na yeka kwahia asemi kopie mu ogumua budumburam no wo efifi mantama rohosem efiri ho ban se awrakwa bia wonya fisha beze aduonu yase efre baby Las Vegas Junction wati futuru fanfami bi so afide titafo moto bi so wode trums tipa track akotwa fa no so masabra meka sai ensama ebobo ban se wato anana mo nse do Isaac akwa ene nipa na ni kotwa bi se ne hwene santam wo huru bie ene wose asem na awroho pa na wose de ehye ni sibo nipa na wutunu se de obi kai wose man never is nipa say no because a human being resembles nothing. Now Isaac akwa ni chiro mo de mai ni. Ene na me hu ni se ahaya na ma hwedwa me no ma na e ho no ye.
traffic ne na ache ntina moto ba ko de anim oba nti ono hu se tipa car no edi meka ntina ekwan no ono yifa ho a wo nam lane mu white lane no ba ne odi anu no hu se okwa tipa na eba no bebo no nti ono slow down nti ne odi achi ni speed na odi ba no na ano ye den nti oye so yafa first one no ho na ni sia na epim first one ni sia na ekọ tipa ne lane mu na ma tipa na de ball no tipa ne ball no ohene ne ana esi na eye den ohu be ma pa be ma we ne ana aye mba nti mini ne gaba ko na ye rashi ko twitwa nwura de begu nipa no so na police ne ba ko bi twemu ye na ohu ya obema direction na cars no o ma cars direction ene Awrawosam ekọ so e Las Vegas Junction en wo gom abudumbura mpotemo fifi mantamo na Isaac akwa de na ne ko twemi so wode hu bie wachiri mu achire no ade ogusu tie papa we CEO of Sunflower Oil usu wutie Kasiebo no ye twa sadu tu awie Peggy Shama donko wo de ye be ya ne ama mayor of Leeds what just say Albert Blay e wo ABN door to door services release wo twan processor say wo testi Kasiebo no sad wo testi ne elite import and export wo New Jersey ya just say o back Ghana sa wo say Vim Lady Foundation wa na the books no me ade ba me ade konkurase ko bonkura yi Lady Hill wo Canada usu ki Kasiebo wo drive ko adwuma na wasre ama wo ye kra dwuso ho nyakopo sha pa Dr. Pania Kasiebo akopɛ Lions Club Otema ene mo president ya Sugar Dem GH ye ba gidi tama ye ba be ye aduane bro nya dia man nkora water ma computer 2 BBC computer 1 ya de nyina akora bia bro nya wunya bi ni wo de bra kakra obenya didi obenya wala nya wakotia no se yoko boss no a wo ma suspending no de useless very useless pa adan anu wo yesa no abe bonda anos we thank God since yesterday said the wajire no a wo ye adwuma no yakopo cha kwasi Renos wasi yoko Eastern region papa ya ano so na sem wo mo de aba bedru sa no ya papa no wakana adwuma ade na bibia e pese yakata so abanso mo samfane mra ben atari wo ben no se afia this clearly shows say Tema New Town the people boss was it the people don't worship God na boss obi yazi Ghana kra onyankopɔ so wode obi apass and some choose the ope sana Bible kanu akwasi bi ni mo no was evem onna the bia wo ye adwuma wo betra on ma akwasi anadwo level akwasi bi ni mo aya ka kira akwasi twumma me we are catching ba ko bi de kanansa ba ko so de Abdulai ka kire wo nyina se we ametina ko si da bi na ko mama na ye yi wo mu se alala me ono na adoso we de trotro ya trotro yeso mi wo case fu wo mba mi pe case ka no ma gini nyina Debora ye boa ana se vim mi tawachi pa chedu ku bi mame mo ka se bonde ye test yan kasa se ye test pa yanko mu brak Yakubu ho na eva drum trotro na trotro se de wa woni petroleum lubricant me pa chobronya ba rubber ni Uber taxify trotro ana se myself fo no mo ntira ma mo ka no konya breakdown ba bia eni ada just what you say Vichy garlic mixture mo num bi no nya hoden nya se trotro driver na boss ye kokuma si abase na mo ma menyam hu ye wo ko chebu bush afeno wako ye mpesa awrofo no nom Vichy garlic mixture na mo ahode ba bia Yakubu anu kra wasa me pen French de man ne say monsieur Yakubu say me free France ba nche monsieur Yakubu twaso me enkototo no aja de twato bisaka ye de na etre mu ododo aka na dia tro ye nka ma wonte za na to kana dia de mo this yang za Sister Francis. Esemesia. Majin train say. Ensem shiro for man ya mama ya kan mo ho asam kakra. Ye wo Ghana ha. Ana bi so sugar factory ya jimo say bi kura betre. Sister say ni pa we. Aya bibi say ya. Ebeka mu nyina ya me ya pa say fia wo ya bia because we ni papa. That's be man. Eja Francis. Your famous John. Na de American kakra ye Tema New Town. So for na mo so akobodia no. Also for mood, yeah. Okonfo enti Temanita ho ye ni Kristo ni bia ho. Se se Kristo fo ti prove o no konfo ka ten se Temanita asore fo enko manko pro ma sore dem enfam na fa gugu so. What do you mean? Eso muti mi sorry. Want to be nya ye Jesu di mu kana nim. Esi e sore waka. Mo konfo bi antimi nya yi bia wa krom ha anya so di pa anya so so. Ya da mase. Mr. Prince Mchi. Media kakra meka say omo kasetia Prince Charles awaba Ghana. Ofe Ghana ha yesi hospitality.
and this will be about near some and any Akagana have on the anim. And I've been since for now, I am more say, Mojis Kamuye saying, yes, a Jumania Munyan professional way. As I said, okay, be one someone can ya or shower and any bedroom 20 years from Jumamunian professional way. And I said, the bridge as if you be over to us, my via. Monsieur Yakubu, and what they are doing, church or the bray, and any one in petrol lubricant, and a victory garlic mixture, Madama, Kasiebo, a church on a Chersa, Muna, Yadmasene, Mumia Sram allegations, Nidia, Yamunya Butre, Sanze, we Koya, but your frato, the broye, fire would do and fro you, a dear you, none of the frato, a you contomere, a fro, yes, 2 palms, what, a tutanya, do gumsi, and the cabbage in the carrot is a frato, what chapel, well, cholesterol free. And in Quatana will be Comaya, vitamin A, one. Why, I just a Ghana Medical Association, Brunya, I. Mokrade my brunya media debrea brodada yen twem brunya ayi say na no medo ka ne Dr. Pound say o se me sheda frem me so de aduane de munum se media wonum me pepe aponchi bi awurade ma chia ponchi ne de ayefro e papa bi de amawo abikums fashion kra me de ne ka so ati ase ayi adukumi wo ye ayi free se na me ni ha enti me do ka nyabutre na se media tamage don't worry and you want your crown and your way, you man can no, man can't talk. What? Man can't talk money, won't number quite. Don't worry. Go, Papa be, who baby man, don't worry. The bank can come and say, don't worry. Mamma, dear, you, a crap of mouth, don't worry. Maybe put my chamba, don't worry, Kona. Fancy you know the man gets him again into on a moon to Manana here, on a did a market painted to be at Chichua, on a liar. But I wouldn't, I don't Bible quiz, any launch here, but on 7 November, we create the year, the big jack, and 130, and I'm making as well come an hour, 130 in the year, 130. I'm the camera and be able more time. I assume I see Anna Bayo. Me boy, no one never you. Say, as soon as you come and I die. Won't call Babru school to say was worse of war. Come and was running the Yame for one. Come not a moment was a because I got a steps here, no water may one and every up you in our I good. Oh, Namia, Namia, control me run and then I go on my political analysis. Contomere rapper, who call a Tamako to 2 a Mishasia redemption valley, and I'm called Tamako to 2. My bread red and look at me. That's how they say, oh, dear, so dear 1915. Oh, say they are very, very experienced, mine. That we are back here, Swadi. You're back here, so Frock. If you have so far, this has to call by almost a captain, but into the quotation. Jesus Christ at the Monia for what I said. Steps now. Jesus can say, your bonnet down onto Bombo. No, Bianca's one year bonnet. The say, dear, Unyami, offer you fee now the year cono. And impebia any ano ye. Metiasia, not tell me, but you know what you have your shot. I asked a damn crown and free step. I don't know who housing. Hello, we person money at your USA and Canada.